Praise the Lord. Le umalifia tala noal matangofia o le weekend na te a. Matangofia o le alofa malfa maoni o le tua. Ino e taimi tato te le fa maoni. E fa mai o le atua. E fa maoni a le atua. Le nei la tae au e susu mai. Tasi o te iloa tasi a mafua anga na o le suafa o Yesu. Fa mai le suafa e sili suafa uma. Le suafa le manu malo. Le suafa o le tatou ali faaola. Le pele a le langi. Na faamatanga ina. Na amusia tangata. Ono le alofa ia te oe maa. Le alo e susu me le nei tae au. Fa mai le upula ni faamalo sila unga tae au. Fix your eyes on Jesus. Nei tae au sa uni lau vi inga. Fix your eyes on Jesus. Awa sa ola focus ile atua nei tae au. Ele poa me faala velave mai. Manuia lo loto ono le atua. Hallelujah. Fa mai le salamo e tolus fu malfa fa mai o te faafetai i le atua yaso umalava, taimi umalava. Fa mai e lea o noa lo na vi inga i o lau mutu. Ai fa mai fai upuelo na lua. O te mita ia Yehova. Fa mai a whaalolongo ai e puapunga aina. O na lātou fia ai lea. Praise God. Te loe o lau vi inga nei tae au. O lau alanga, o lau patipati, o lau pese. O aise o sauma se, you know. Whaatiata mai o le vai aso. Mai a whaalongo ai. Whamanu ia ino la tō loto a. Wafoi ni au whawhita auli. Hele nei vai aso. A langa le suafa Yesu. Wa le suafa le mai e fefe matete mu ai le li o le lalolangi. Le suafa numeratasi o le tua. Sauni lau tapua inga family. Ia whamanu ia le tua lau tapua inga I lo loto le nei tae au. Name of Jesus. Hallelujah. Why don't we be upstanding? Hallelujah. I wrote back to open the name and say, Value. Say, Value in the name time. Leave your chair. Just care and go and shake 8 people's hand. Hallelujah.
You may be seated, church. Oh,
malo file mu le malo le tua hallelujah le malo lo tato tau mafai ai fa mai le malo fa mai e le tai atu se me le anga I luma le no fali o le tua fa me le fiong pa ia le tua fa mai to ina I los fa malfa me o lai fa luma le no fali fa mai la fola to pali to tutuli o fa te atu e pa ia o Iova tau mai nei tai au le asa tata tali atu le fa ola tanga le Sauniga Yesu le tata fa mana tuina Paule le tali o ai ta ua ka te le to tuli ai luma Iova ma fa pe atu tama ia vi ia oe lo fa maoni ma lo lelei pe ona tata tu atu I le atua le lava yaso le conferenisi la conference e pa lota ta mama e o le leo le atua a mele mai sau taulanga pati vi le atua ai o tato matua fa le anganga fa fetai le ono sai fa fetai sila le atua malona fina ngalo pa mai le atua le tali tato fa pe atu le nei tai au tama ia tu mau ia te oe le vi inga nei maso umai o le fa vavau hallelujah Te alalanga ina leleo ole oli Mato te alalanga maapese ino faamaoni Mato te alalanga ina leleo ole manu malo te leto Anai pea iluma manu malo ia ile leon osayuta Alleluia amen Hallelujah
So te ala mapese. Ala langa ina. Come on, church.
pati loa tua ele nei tau. Pati loa tua. Pati loa tua. Pati loa tua ilona lofa malona anga lelei. Pati loa tua ilona famaoni. Pati loa tua ele fai longa tangata. Hallelujah. Pati le tua fai malolo. Le tua fai manuia. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated this morning. Thank you, worship team. Sauni fa fonga le fionga pa ia le tua ni tayo. Hallelujah. Ka tu fai la unga le sui fai au sunga ya tanga Lord ni tayo. Ia le li lo tato mafuta male. Pastor Ruby this morning, Sabbath from all the way from our beautiful country. Praise the Lord. Me se foi our Gateway boys, Domeo, Romar, and Lee. Our Samoa, yeah. Ekalesia, le Ruby, ya mangi, le Ekalesia, tato la boys. Our America, le for our America, le boys or boys. Ekalesia, Ontario, le Malay Johnny. Talitolua. Whangai tia lo loto vi ingo le tua ni tayo. Mai le upu whamarosi le weekend le te atu. Be on the purpose of God. Pau me fai. Pau o nanga. This morning you've left the comfort of your home with tuolo maota marofale. Ai sau kasile purpose. Ia sila mai le tua. O se siia ko ao mo lima ni tao mai mo lalo tato loto fa fonga mai le tua ile leo nga famanuia ile tua ya te oi we alanga tu mai pese mai vi. I tell you what, it's a beautiful feeling to know you're in the right place at the right time. Ole ma ia le mangia so fa popo le tua lo so fu mo tato wala. We come in to glorify His name. And for mele tualona lofa malona le. Atatu sauni fa fonga fa longo le fionga le tua. Faces from talanga pa umma temi for tatu fa mantunga. But this morning, open your heart. Our friends and families that are on live stream, I greet you this morning. And as I mentioned on the weekend, Jesus said, "It is finished." You can be a free, forgiven, and redeemed person this morning. In one name, the name of Jesus. Tatu manatua le alofa malanga leo le tua yati tatu. Alofa yati oe alofa mo. Just spend a few seconds just to remember that. This morning, Sauniga Faasamoa nga share mo lang testimony mo lang background. In actual fact, I found out some new things this morning I never knew about my son. Kiri loa le pasile si e aro kama. Ako ngunga ka umaya kia uare fko loangi. But you know, wherever we fail, kago koe fall back I le tua. Whalangolango ia te ia. Po le aka ko whale kongu e ui fo I. Kangakangi kau kala. Real whale tonu. Let's fall back onto the right path. But don't fall out of the path. Fall back into the right path. Angai alanga au kako we eselo purpose we kulikulia. So bring your purpose in line with God this morning as we prepare to hear the word of God. Tatu sauni. Pa masau pati mo tatu fai launga ni tayo. O se
Tama e sau mai se vai, whangoli. Whaaftaile atua I le awanoa, ua utula iai ala I lau upu. Whetalai oe o mātou loto, ai mātou whaalolongo. Ia whaia lau fina ngalo ai aua o mātou loto. A vea lau upu ma whaamunianga ia I mātou. Tu mau ia te oe lau vi inga, tu mau le whaatau waa o tangata. Amene, ma amene. Ina wa tūlai ia le sunga lea wa o ni tae au. O le me mua na ia ta ua the book of Exodus. So a whapea mai lau tuspaia o na sueleo lau tuspaia I le soto. That was one of the confirmation o le upu a le atua I le ni tae au. Ia, a whapea o lo o e silafia ia le tusi na mawai le theme o le tātou conference. Ia, suele iai. Ai whapea ua ngalo na e whesili fo le sesi o au tafa. E soto e sful ma le wha. O te whawhelo I atu I nei tai au I le nganga whaalo alo. I mātua o le whale, ta maa mana tina whale nganga, ia maise si o tātou a inga I le nei tai au. Whawhelo ai whaepatoa I le fionga I le whatua, ia maise fo nofo I alo, ia o tātou mafuta I le nei tai au. Tali tonu e, there are no accidents in God. Ke lofo insila fia ele atua le nei tai au, tātou te whai I tāpua inga whaatasi, tātou mafuta whaatasi. Ele ona o le lotu, ele ona o si tangata, e ona o le suafa manu malo I tō tasi. O le suafa o Yesu Keriso. Ia, manatu fo iwa tuana yatu le nā weekend, wha moe moe pe ona iai. Ia, we leave that in the past. Hallelujah. Wha manu yanga le antua, ma mea ua whaia le atua, e sili sili ese lava lea I o tātou loto, I o tātou manatu ma mea uma tātou te whaia. E soto nā e sifulu ma le whā, ia, e fia whaitawina le whai upuna e sifulu ma le lima. Fia maua I se upu wha malosi mo tātou nei tai au, a whai ua maua, tātou whaitau whaatasi. Ia, se ale mea ua e alanga ma iai a te au. Whai atu ia I le whanaunga Israelu, I ala tau o atu pēr ia. Kua kou leo la iki ke le sole pēr whai kaut kuspa ia. Tātou toi whai tau whaatas ia, o na whetalai mai leo Jehova ia Mose, se ale mea ua e alanga mai ia te au. Whai atu ia I le whanaunga Israelu, I ala tau o atu pēr ia. Amen. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Hallelujah. Move on. Amen. Hallelujah. Move on. Amen. Ole whaama losi ole nei tai ao mōlo tātou ainga. E whaupuina e whapea. Keep moving forward. Timo whaamole mole, can you go back to the first slide? Keep moving forward. A ngai pea I luma. Amen. Nga e pese ai le nei tai au I le vi inga o le antua. E ke le to e te pai tua, e ke le koe mangaku I kua, a e te tu mau ma, a ngai pea I luma. Amen.
Ke lo foi le fa ma losi le mo I tātou le nei tai au. O le manaonga foi leo le atua mo le ekalesia. Gateway I le tai au le nei. Tātou ua ngai pēa I luma. Amen. Ma naia le na weekend, ma ngaia mea ua whaia le atua. Ai le koe wha manatu I le nei tai au, ma le koe wha ma losi mo oe mau. Tama, tina, tama, teine whangau, o le manaonga o le upo o le atua, ma le wha ma losi le tai au le nei. Tātou ua ngai pēa I luma. Amen. O ke leo toi wha matalaina le tala. It's a well-known story in the Bible. A whaifoi sa e awai le conference in Nava Yaso. This was the main text. O le kusi lea sa whaonga inga I le whailaunga. Tele mea sa wha matala ma wha manuia ma yeile atua e alai lau wha longolongo. E ala ia fionga pai a le atua. Ai ei nei vahenga taua o te fia au mai I tai au nei. Nga koe wha malosi atua ia te oe ala I le upu o le atua. Nga le mele mga oi le atua. Whai mai le whai upu len kako whai kawinga. Whai mai le atua ia mose. Whai aku ia Israelu. O le ala mea kou koe ala langa mai ai ma kou koe wheka ngisi mai. Amen. Longo winga ua kakao nga uma le kai mikangi. Amen. Ua kakao nga la asia e tātou le isi vaenga o le sāwalinga whale nganga. Amen. O lo tātou ua ngai pele I luma I le whina ngalo o le atua. Amen. O leo wa mawa yatu Israelu. O le sami I lesi tu, o le maunga I lesi tu. Lono winga I sesi whao punga whaingo fie. Ua lei loa Israelu po le ale si me whai. Ua amata o na whememe ai. Ua amata o na popole. Nanga foi o fo linga I o le. O le soifuanga le kako ke iei pia ho kako le muta anga mea. Amen. Ua uma kua inga whetu ngai e te whetu ngai ai. Ua uma kua inga fuafuanga e ke whai ai. A e whai aku lava ua le ai se mea e mawhai. Amen. Ai ke leo le whātua tua wha mai le apostolo Paulo. Tātou te sāwa vali ai a e leo le tino mai o mea. O le ala wingo ia upu. A o inga kou le ilo se mea whai. O le whātua tua. Ka kou ke skepu ai le sila asanga. So we step into the unknown. Longo winga o le mea ke lea. O le mea ke le iloa. Amen. Ai ke lo le manga onga o le atua. La pe luma. O le whātua tua e ke savali ai. E ke skepu ai angai luma e ke le skepu ngai kua. Amen. Pa mai lo le atua Mose. O le ale meua kupu. Whai atu I le nou. O le whamalo si fo ngai kai au ngi. A vese la Israelu e ku ui ei gateway. Kaso le ngole upo le antua. Amen. E le ngaka mo Israelu di kai minga. Ai mo le kalesia di kai minga. Langa e mawhai ngā kupu ia Israel. E mawhai fo ngā kupu I le kalesia. Langa o Israel o le ata o le ekalesia I le whengainga tuai. O le tusi lea e soto. Te loa malama uma ia tātou. O le whima a ko le tusi lea e soto. It's the progress of redemption. O le kāpenga penanga e le atua. O le whaola tanga mo Israelu po ona tangata. Hallelujah. Se ia o inga whakau nguu I le taime o le atua. Au ese mai ai Israelu mai le polonga sa iai I ai kupito. Ke lo le akanga o le kalesia.
o le aka fo ngā o e mā. You know, I was so blessed this morning ile testimony ile whailaunga ile tai au. E kusa leia mā ua ma pastor. You know, I've heard some new things this morning. Amen. Now for o timoia la wa ai A plus. No, but it's a good reminder for us. And I know this morning when I sat down there, when I listened to him, that really blessed my heart. Now, you know, sometimes you don't see what people are going through. Amen? Kongo foi ke sau ya sau mai ke vai ma ngai lo pe lo e ma ngai lo fusiua o ke au lele. Kongo ke fa pe so le amu ia tanga loa, amu ia pasta, amu ia le tama, amu ia le teini. La ngai ma fainga ka koua. Fainga ma ngai o ke mai fafo. Amen. But sometimes we don't see the hurts. Le mele ko kong. Amen. Because sometimes we don't see what God can see. That's why it's so important that we don't judge people when we come to church. Amen. Amen. Yang ala lu mai lo ulu ele amen ke ka di kongo le upo le tua. Hallelujah. Amen. Ai ke lo le ala le ka ko ke fa fe kaya ile tua. Pa mai le tua Mose fa yaku ya Israelu. Pe no fa yato Israelu le ato le kalisi. Ke lo fo yo tato uma, we all have testimony. E ma ngai al men ka u te no tai awa. La ngole sile me o ke awa winga ile. Ile mata upule le evangelism in Congo le Bible school. You know, people can argue with your belief. Langa mafainga argue mai stangata, even Muslim people mai skangaka. Mafainga argue mai le mele kan Congo ye. But they can't argue with your testimony. Langa nga o oe ai ke malamalam mai male atua. That's why testimony, personal testimony, it's so powerful. Langa ke ofo, ai sea. O le tangata sa leanga, o le tangata sa mangaku ka ngaka ele mafainga sui. Amen. Ai o le vainga le tangata, o le vainga le lalolangi. Ai sea le sila le atua. So le kaimilanga e savali e luma. Ile fa tua. Wa le skepu mo mua le o le fa o le tanga o lea. O le laa o le fa tua ile me lea. Ala foi ngai le nga o inga tali tonunga ngai fa penki koso lea le talio Yesu e be mali ma fa ola I lo langa. O lo la I luma o lo sabali I luma o lo wanga I luma ile fa tua. Mai le tua Mose. Fa yaku ya Israelu. Amen. O le ala mela ko ala langa mai ai mafutang isi mai. Fai ai a ngai pea I luma. Gateway o mesidi ele o kua ka ke mauai o luma. Amen. Tolu la ngai vaenga o ke fia va kua tau ngi uma lo le ka ko launga. Me mo anga I luma se ia faia e le atua le vavenga. God will perform a miracle. Pe ngo fa mai le atua ya Mose. Walava le kaimi walava nga vala au mai. Kero e ke me ke kakalo you pray for years and years I se me ke manga o. E ke me ke fa pe ai po le me e o fa longo mai le atua po le me e o ke a mai le atua ia ke au ai ke lon me lo fa mai le atua ia wala va nga kakalo. It's time to move forward. Amen. Hallelujah. Ke lo fo ia fa pe ngai to tono tato wa inga ma sio manga lo ka ko yai. La nga yai mana onga e yai me ka ko ke manga nga oi.
E ke longa o koe whai kau le upo le tua, ngai vai aso atoa. La ngai kele mea leu ke kakalo ai le tua. Mātou tala noa foi ale nei tua ma, pasta ma, ingon i ele kofia ngai. E o foi mako ngau fisili o amatangi sisi. Ka uai le tūlanga o meu whailonga. Ya, ta uai, ya lau le ta ua le ngole wauna. Si le amatanga. E ngō sokolo le lau tala i e waku ia. Ia o mea ngā u whai istanga tangi e keimi. Ke hau oso mai lea ua. Ua master, ua doctor, ua. Amen. Hallelujah. Ai le loa mai. Ra kau whe oki le whai ngau ngei mea. Hallelujah. Amen. Ke lo isi ke mea ka whalongolongo ia ka wha. Soli. Papelo ka mawhau whau. Soli. Ai rongo loa mai ngi ka ngaka li la kau whe oki i foili. Amen. Hallelujah. You know, last year, Hello for ele loe to telo dato ekalesia. Hello for e ke me fai mai ele o na le tu o mai. O mai do study o mai oi. O mai le. You know, sometimes I don't want to talk about it. Usi ke melim ka ke musik. Why? Because it's not easy. You know, last year I was so struck. Ngawa mai ele professor lo vai al manto por kalame le keimi e umai e kaunga submit ai le sivae ngol por kalam hello kele moi ai ata oto foi ele ma fainga kwale I was so wa esel menga wo ia amen no le fa fonga le tua. Say full of 14 copies draft, and I have to submit 14 draft for them to approve my proposal for my final thesis. Ka koia onga. Imagine le se full file. Ke loe ke give up by le kasi po le lua po le kolu po le fa. Ai se wa foi le waku wa sau. Ko file mele ko fix mele al waku sau ko fix mele ko file mele. Ele o sa o mele. 14. E ke lon ma ngai ol fa ma lo se le upa le tua ko fa ma ngaku ye kia. Amen. Keep moving forward. Amen. Fa mai le tua mose. Fa yaku ya Israelu. Tu lai ma fa lo longo. Ile meo le afa ye Jehova. Pero isi ke mika ko ke stress ka ko ke popole ka ko ke ko vale e uanga oso ai male heart attack ai ke lo simple yo mele fa mai ile tu just be still and know that I am the Lord. Ai ke lo sim me ka u ye menga o nga wa ve me o va ai Israel uma meua wa popole ai ma tu vale ai ke lo sim le ka mi il soi fuanga fa ke siano ke lenga se ka ko fa un ai fai or ke me el popole ma ke me le atu vale amen e o ai tongo tato wa inga o ya ka ko matua ke le yo ka ko fa un se ma ka ko me se fai o nga ma fu ma el popole ma le atu vale why ele fa pe ele anga o nga ka ko wa ia tato te manga o inga ia le leile mea amen. Hallelujah. Ai ke lo le ma ngai o le fina ngalo le tua. Pe ai mala malama i le tua. Es foi ke mo over ka ko so. Amen. Oi ka ia fai mai o le tua mo se fai aku ia Israel. Just sip. Amen. Hallelujah. E ke lo ma ngai o fa ma lo so le upo le tua ma le fe au le tua pe fai kauye. Amen. Ngol singa me la inga fai ngai fai ka ngai la ngonga inga le si fofonga o le tua.
Ma le mea le manga o ile tua. Wa ova lo kako kau kala so. Ova lo kako fai manatu. Amen. O fai ako o le mea. Hallelujah. Pamaila tua Mose fai ako ya Israelu. That's enough. It's time to move on. It's time to move forward. Ke lo foi fa malo sile mo kako. Amen. Se faia ele atua le va venga. Langa ele kupu le va venga. Pe kako le la iluma. Amen. A kong foi ngai ke kakalo se mana onga po le ase me ngai ke manga oi. Al mele manga oi le atua. Anga ipe iluma. Amen. Anga ipe iluma. Okay, melo nga lua. Ai nga lona lua. Dame ka ua ka ko fa mai se ia fa umantia ele tua o fili. God will destroy your enemy. Amen. Au sila ku ngai ka au ngai ke oya si lunga lo lima if you have enemies. Ke ro ke leo ka ko fa pe mai I don't have enemies. I have mai le nyo enemies longa winga la wai pe pelu. Anga le ke fa mai Yesu ea. You love your enemies. You love your enemies. So that means we have enemies. Siso ia ko ki pesto. Angai pea iluma. Amen. Aisa. Se ia fa umatia ele atua o fili. Nanga ke ole ke ron me ka ole ke ma sosong ke o ka om. Elang ka ko vai. Walu ka ko ma losi o ka mo faia. E faile pay back. Wai manga oya. Wai manga oi kawi revenge. Oli sin nga me va venga ko ma ko kuari. Amen. Langa ke lo fa mal kala le stanga ta poto. Ole mele you know when envy enter your heart. It can cause a stress, a heart attack, and so many other diseases, other sickness. Orkar kong hunga kang kaya. Amen. Dia o hingal mol le kulang o le mafau. E kele lang ka ko nga uman cha cho malosi uman ka ko kaimi. Onga le onga lo mafau se me ke le aya. E kau ia ile me nga fai le ska ka ya oi. Po se me foi nga fai lang o ka ko uma, man, let's be real. Even within our own family. E ia tanga tau wainga, e ia kanga ke close ka ko nga fai se mea. Fai se me ke ki nga ai. Amen. Kele foi ke risiano, kele kanga ka wale ko le lotu, wo ese mal fa tanga wo ese maleli, ai sea. O ngole loto tinga. Amen. O mo se me nga fai lista ngata. Ai ke lo le mangai ai le principal le upo le tua. Fa mai la apostolo Paulo, ile Roma. E awa ke kau yaku le leanga i le leanga. Amen. Pe awa foi ka ko ke kau i masui. Ai mangai ai le fai taunga mai le apostolo Paulo. Fa mai ka ko ile atua. Amen. Ke lola maenga ke strako ai. Ma le maenga lo ke strako ai. E leo se vaenga ka ua. Ole kau i masui.
o le tangata ngaia. Ngai ika mai, le tangata ngai anga le anga mai, le tangata ngai fai me le anga mai a te oe. Wa ai ku pito le kalango i tusilia. Le popole, le ua fefefe ai ai. Israel. Ai o le anga o le mele o le popole, man le anga o le mele. Ilunga ifo le mata upu alea. E ke vaia i nganga koe o ama fau o Israelu iai. Koe o ai kua ai kupito. Nga koe o ai mea ai, nga koe o ai tunga mau, koe o ai isi mea. Ai whalongo foi lai upung kalango Israel. Whamai, le leipe anga mako ngofo i o. Mau ke feoki ai o. Vai lau kalango i le oti. Vai le anga mo papole. Vai le anga mo le atu vale ma le fefe. Le uke iau kalango i le oti. Au ke loa le finga ngalo le atu e feoki. Amen. Ai sea. Langa wa umanga fola ile tua yai le mele manga ole tua o yai. Ala wa kala ngoi le oki. Amen. Fa penga ka ko ke lo ke mi Pole lo la se me. Ele ase si me o so il ma fo sa ke au ma fo le oki ele ikai. Vai foi ele woli ia nga o vai foi o so o Yesu le nga fa Yesu e o momua. O le si ku vai. Nga oso mai ar ka mai makangi o ar ka ua fo yo nga o nga samia. Amen. O ai nga sua mai le taima ia fa penganga. Lewa popole lewa fe ke ia fa mai Yesu alo fa mai ia ma ko le amato fano. Nga fa ya ko le tua la fano. Nga fa ko le tua la feoti. Le ai. Lawa ke ia wa kala ngoa mai le oti, lawa ke ia kala ngoa mai la fano. Ai sea. Onga ole popole ma le atu vale. Fa malosi tai au nei la ingo le atua. Ka ko wanga i luma. Se ia fa umatia e le atua o fili. God will destroy your enemy. Amen. A ke lon ma ngai o le awa o nga Yesu. Maya, you love your enemy. Ke lo le responsibility nga le kalesia. Lang fa mai Yesu e ka ngia o tau e tangata ku wai fua inga o ko e tangata o ngolo ingoa. Amen. Ai ke lo le vala wingo le kalesia ia kakua. Ia tatou o atu ea. Ta lai le fina ngalo le atua. Mo li mawaku Yesu ma wha manu ia atu i tangata. Ma hanga le le atu i tangata. Amen. Fai o se pia no fai atu. E me fai tangata ia tātou kako ke ki ngā e makako le fia. E ke ron maa ngai o le wha malo se le upa le atua. Kango i ku le atua. Sa vali o i luma. God will deal with that. Langa ke lo ea e fai. E ke koe leanga kua ia. E ke koe leanga kua ia. E ke koe a wha inga kua ia. E ke lo a e ku le atua. Amen. Ai o le kali le atua i le nei conference wa umako. Ma le wha mo le kalesi. Amen. Me vo nga you probably notice I ko kongo ka koe kalesi. When it comes to these things. Ka ule ia saka kala e whaia. Because I rather go to God in prayer and leave it to God. Langa ai ka kauma whai e whai. E ka ke leanga kuai. Why? Because I can't preach the word of God with bitterness in my heart. E le mawhainga ula unga I le upo le atua ma le loto tinga. E le mawhainga mo li mau Yesu. Ai le o saolo loto. But you know when we leave it up to God. Ke lor ke ai ale fai kau salamo ta vita ke le kalo ta vita. E ka kalo aka vika. Inga ia tio Yehova po le atua maonga fili. Matangata laia, lama mai makangaka lai, fai mai. Ale responsibility a oima, le kalesia.
o le alofa iai. Ka kalo ai. Whaamanguia iai. Alofa iai. Ia a kongo ke whapea mai, pasta o le whain kā i o ngā mea. Yes! E whainga kā. Pa o le principle ngā le upo le atua i le suia. Hallelujah! Ka kou kuu i le atua, ai ka kou wanga i luma. Ka kou wanga i luma, ai se i whaia i le atua. Langa e umairu ka kou malosi alu e mar ka kou keimi. But there's so many more things that we can focus on. Mawhai. Le finangalo le atua. Malmemol mudi. Anga i pei luma. Se ia e vaaia le a au malosi o Iova. Until you see the mighty hand of God. Ke lon melen kupui. Ai vai il fai upunga e kol sumantas. Inga ua kupu le va venga lea. Fa mai nga sava vali ia. Sava vali i sarai elu ilea. Ile liti tai matutu. This is one of the biggest events in history. Nanga ile kupu mo mua. Ile i vai lua inga mo se sami. Amen. Hallelujah. Ai ke lo le sili asa le le atua. Nga ke whaia ai mea le ma whainga whaia tangata. Hallelujah. Ke lo whaia lo e lala mai tae nei, o lo e ngofo mai kai nei, o ka se ke lea se maunga ngai ke lua whawsa ngai. Se mana onga o se whawhika uli, o se mea ua makua isa o ma whawhau, po le arko i ngā whainga i whaiai. Amen. E ke lo le wha maa losi tai au nei, ka kouanga i pei luma. Ke lo e simpo e isi ale mea ngai le atua. O le sami ngai ke swako ai. O le makua whai ngofia i le atua. E mafuanga whai ngofia. O le ka kouanga i pei luma. Ke lo e maka ukia au ka whai kaungi le tala. It's amazing how God works. Mai le tua Mose. O le alme ngai lo lima. Amen. Mai Mose o le to. Amen. Mangkua fo ke ngalo Mose ko ngai o ai kupito. Ke le o me nga faima perform Mose nga fa ngale. Koko. Mai le tali tonu o tanga o ai kupito. It depends pe loa le ko inga tangata ma le ko inga mawalunga o le tangata. E le ko inga ko nga ke carry ina. No winga fa e mawalunga o tangata o inga mawalunga o fa ilonga. They will recognize you by the rod pole. Koko. Mangkua la ile anu Mose I tono ai kupito mangkua ai kupiko le. O le ko ngo ma le malo e ata mai ma popoko ngaka. Mai lo le tua mangkua Mose nga ye yo. Mai lo le tua ave ko lo lima. Amen. Hallelujah. Ingo wo ese wa ai ka e kau tu e soto ke lo va venga ma menga fai le tua ya Mose. Nga fa nga ye le tua le ko Mose. Amen. Ma ia le simelenga ka u ti mol ka yo. O le me voi le lo le comparison. O lo kom fai compare o ile stangata. Banga o lesi lea nga sala piko silinga strako ai le ka le sia matangata fa o la inga kai mingi. O le mole ola fa tusa. Hallelujah. Afa mai la kua Mose ava le toto. Amen. Ke ole alme we ke oi. La fele tonga ngata ye oi. God can use anyone. Almele manga oile atua. Kako wo iluma, kako wanga iluma. Langa ke lo e le ke lo me kako ke lo e fa nga kako ile atua. E lo kako usika ile upo le atua. Ma kako wanga pea iluma. Le ko le nga ko fa ile atua ya Mose. Angola ya. Kangola fa lo le. To.
Amen. O mea ngai o au. Mea ngai lo fali. Mea ngau whamanguia ile tua e ke oi. Whaianga whaonga ile kua e. Kupu ele wavenga. Pea. Ka kouanga i peiru. Amen. Ala kun maka avale ang po mako aku masam malisi sam ili. Ka avale lisi sam. Ai oso aku ki piak mako ka avale mayava ang po. Ikilo aku Bea fo wat ka avale mayava. Pai mai mea kala so kali o sam de aver ka mai so sekki ama ai sal ka avale fo kamal. Faku aue te mana o fuele. Fa fe tai le tua ile ta avale. Sa tātou te sol whanua i Samoa, ane newa tātou whewa i tā vale. Alleluia! Amen! Amen? Ang oisia me ke loe, anga iluma. Alal me ufa mangui ele tua ya ke oi malu a inga alal me ufa ele koe ke oi. Anga iluma e se i whai ele tua alvaveng. Amen? Wal fa kuskusa pe nga fa malosi timol kayo. Wal ka ko fa kuskusa foi listang. Dan kau pa ai ali. Ka ko vai. Ngai pe luma. Sava vali Israel. Pa mel fa pe konsultas ngau ka ngu. Fa mai nga. Maka ukia mai wai loe Israel le va venga nga fa yo va ya ai kupito. Ona mata tau lea o le no ia Yehova. Ke loro le sile me le leki kongo le kale sir ke miringi. Tala foi le ala inga fa inka le fina ngalo le tua. Wa le mata tau tangata i le atua. Amen. Wa le mata tau tangata i le atua. Ke lo fe ako kau ke fefe ya basta. Ai ka ko maka ka ule tua fa mai la ia wa lato fa tua fo ia Jehova a toa malana au auna o Mose. Amen. Nga va ai Israel ile a au ma losi oi o Jehova ama fo isia na wala ko wanga i peluma e kalesia pale ainga ole tua mantato masangan litaya. E sel ka ua o le vaenga le o le upo le tu. Can you go to the last slide for Molly? O le whamalosi mo tātou tai auni. For my trusting God. Trust in divine guidance. Overwhelming doubt. God will destroy the enemy. Witnessing God's glory. Embracing divine timing. O wheo vaenga ia leke. O le whamalosi le upo le atua. Ka kouanga i luma. Trust in divine guidance. Ke loa e sili aku le sili ese o le poto male. O le atua. Ngai lo mea ka ko ke loa ma mea ka ko ke mawhau whauia. Just trust in God. Ka te kongu iai. Overcoming doubt. Ranga o le sili struggle le sili whawhika uli le ola au ngai le atua. E māngai ka ko whaalongolongo i le upo le atua, māngai le vi inga perfect ngai kaya. But the moment you walk out through that door, ke lor ngā luenga lea ki Apollo e whai. Sa ua mai le me leo lea, masarosalo ma le popole. Ngā ke ia lea ua ngalo ia ke oe le upu māngai ia le atua. Le ngā e whaalongolongo ia i tai au nei. Pe ongo whai aku, a whai e tupu ia Israel. It can happen to the church. Mwhai fo mkupu ya kako. Embracing divine timing. Ke lo le sile me kau. Ke lo le kali ele atua. E fua i launga kaimi. E leo kako kaimi. E ngai kaimi ke mga o kako. E fai kau le mta upu lea. E fai upesu tolu mta o le mta upesu tolu fai upesu fitu. O le kusila e soto. E ele awala nga mga o Israel e ui iai. There was a shortcut. E uia ko i fefo i Filistia. Ai fai nga sui le tu mai le ko le ai. Ke le manga ko ke uia nga. Ke lo God knows better.
La ngai loa le kua ele ready Israel we wida wala le. Ala nga Sauniga ele tua le si awala. E uia nga umi. A fai fo e au ngai le tua mai nga lue a ko ngo o ko le vai male wa fa pe wa ele la va fo nga lue wa umi fo. O fa malo sika ko wa nga ipe luma. Embracing divine timing. Lang ke lo le kaimi le tua, it's perfect. Nga o nga lua mai le tua nga ke fa nga inga oe, nga ke fa tu lai oe, nga ke fa manguia ya ke oe. E foi ke me ke nga ma tua, I'm speaking for myself. E ke me ke manga o ya le lei perfect, ma le lei me o ma I lau fa ngau. Ai ke va ia kwai opposite mal mele ke kakalo oe mal mele ke manga oe. Lang kai loa, o lai sila fia le tua le kaimi. Amen. Ele le kaimi o ele le kaimi wa le kaimi le tua. You know, I always believe there's more. O lo saungi le tua fa nga inga kako. When we keep moving forward for God. Gateway kako ainga nei tayo. Fai foi o e langonga mai lo leo. Ilunga le kako live nei tayo. O le manga ongo le upo le tua. Kako wa nga ipe iluma. E fai ele atua. E fai ele atua la ngai fa maongi le atua. E leo se tangata e pepelo ai. O le mana onga fo ngai lo loto ma le mea ngai ke manga o iai. Kari kongo iai. Kako wa nga ipe iluma. Tatou tu lai. Kako au fa mole mole. We can't change the past. Whatever happened in the past, it's time for us to move forward. Or kai mo ka ko nga iluma. Ine yo fonga le tai au sau ni mata to au. Hallelujah. Thank you, Jesus. Going back. Surrender my life.
Hallelujah. Raya, can you put up the slide from this morning from Timo's message about failure? I saw a slide this morning where there's a gap in the middle. The word actually, there's a crack in the middle of that word. Can you put it up? O mona e whawhonga le whionga pa ia le tua. E lea mai e le tua se me whangatā ia te oe. He's the one that looks after the hard part. A o oe, pau wale me mai la ape luma, savali luma. We do the easy part. O le mele saidi mai le tua. He's looking for our obedience. O lo manao mai le tua, ngaonga avaku a rausi ka ia ia, that's it. He does the rest. Look at that. Failure, that's where Timo got stuck. Ilanga testimony. But he decided, na whailanga whiriwhiringa, e le ngofo ai la ape luma. Hapenga umaka ko savalinga, a o mai whawhita hauri mo whengata. You make the decision, e ke whiriwhiri, pe ke ngofo ai whawhita hauri lea, pe te la ape luma. E le whai e le tua se whawhika hauri kau ke mau wai. Ai whaatanga e le tua whawhita hauri, mo le tofunga ia te oe, e te malosi ai. Ai pawar me ka ke whai, o le usitai, keep moving. O le whawhita hauri ngai whengai ma oe. E le whangata i le tua. E whangata ra vai ngaka wawai aku, o ka oka se sami. Ai mai le tua keep moving. O le mafu whao sa mo, o ke malemo le aso ngei. A o le tua ngake vai lua inga. Vai lua e le tua, whamai le history, o le vai lua le tua, wo vai i a sa vale ni ngule o ngā tutonu, e o mai le taimil ngei, o le savili le sa muli mai a lātou, o le nganga pa ia o le tua ngā whasosoangi, e o mai le taimil ngei le history, e malo le aliti tai le mea ngang sa vai ai, nang kua kongo se vai, e le malo, le ngonge mango ngoko, a e o mai le taimil ngei le history, e malo le mea lea, o le testimony ngal me nga whai e le tua ia Israelu, e o mai laso nei. Ai paua oe, ngā le whawai e lau whawhika uli, e smile ai, ma pei o le whai upu muli langa tātou wai, ona whaatua tua reo Israelu e tua, ma Mose, o Mose tai tonu ia Mose, ai rikan kongu mua ai. E isi kemi kan kongu kako whaatua tua i le tua, ai rikan kongu le whai au. Alo reo lau ko ngai le uri wo mara ko ngai ke au kalango for au kalango ile leader kalango ile head of department kalango ile board kalango le ai a saolo obedience ile tua ke longa ke le kusi lima sistangata matato ku sistangata le anga o fa fitauli lang o fa fitauli, that's God's problem. Sa ungi le tua le miracle ale meka ua e fai. Be obedient. Usitai. O whapea kule tua te oe nei, tai ao loa te li loa whawhine. Keep moving. E ngai ke ngofo ia. Only you will know the answer. A whai e manao mia se talo ni tai ao. O ke koe fo i whale male crack o failure ni tai ao. E sau si wha mole le tua lona nganga pa ia. Lona lofa mo lona nganga le. Ai usitai o e ke la ai luma o whawhitauri. Ai se i vai rua, whaamalo e le atua le malosi o le whaunga le nganga pa i o le atua. Ai e sa vali lungo le miracle o Sauniga e le atua moe. O se mas tātou pese. I give you an opportunity this morning so that we can pray for you. Praise the Lord. Sau. O e te whaatau. Ria le li. Sumai o te whatani.
Anga ngafi ai whaile walkathon ale youth leo ile ministry ile mission Filipainga. Ki ngale mea Moi, ki ngale mea no pain, no gain. O nara lo fisili aki o ngā whea lo pasa se gai staka i o il nika iau ngai e ka e lo whelo il nika iau. Do you have enough? Do you think you'll make it to the Philippines? Do you think you'll have enough for your expenses? I make it la ailu ma le tua. Let God take over. Ngā lai whanangolango a wa i eile se kama kiki lo kei loa. Ele I whaialanga sponsorship form. Alai whalangolango long ka mama long ki ngā. Am I speaking to somebody this morning? Where wha koe whamawa ngalo lau pepang whakumu. Alai ka whalangolango long ka mama long ki ngā. Why don't you make the choice this morning? That's the Red Sea guy. Iluma lau mission trip. But step forward in faith. I say, we will go on that trip. Ele ongo tatou au le tua na te foi. To sumal tatou pese. Tava no muli le sau e vakulo mana onga le tua. Come. A boy le tua. O te tuma, o te pina, o te kalue tau sisi mane paama. O te tuma, o te pina, o te kalue tau sisi mane paama. O te tuma, o te pina, o te kalue tau sisi mane paama. O te tuma, o te pina, o te kalue tau sisi mane paama. Wherever you are in the sanctuary, Pastor Ruby from Mole, te talo mo tato manaonga le tayo. Hallelujah. Puno mai lo wow. O lo la mai luma lo fatino ina lele upo le atua o e fa fonga ile nei taiao. You coming forward, taking that step of faith, is you obeying the word of God this morning to move forward. You know, if Moses didn't move forward, although he had the rod, the sea will never part because he needed to trust God and step forward in order for the sea to part. Ete loa. Ana le laa mua le vai o mose luma. E le vai lua ina o le sami ula ula. A wapo le ale matangofia le upo le atua le polomisia le atua iate oe. E mana umiana e tali le fatu atua. A wa au noma le fatu atua e le mawhai o na fia mai le atua.
O lo laa mai lai luma le nei tai au. Au whafafonga le langi, masila sila le langi. O lo iai fo i le nganga pa ia. Wa ia moli mawina o lo laa mai luma. I le suafa le tama alo me le nganga pa ia. Tama nai te sila fia mea lo iai latou. O fea lava le vanu o lo latou ia. O le ale whainga tae. Peise I o se sami ula e le mawhai o lo vailua ina. Le nei tae au o latou lao le lao le whatua tua. Awa faith obeys. Awa e usitai le whatua tua. Le nei tae o a vanu o a maunga o lo ie latou. Tamai le suafa Yesu Keriso o oe te whai o vavenga. O oe o le atua whai vavenga. And I declare and decree the word of God over you this morning right now. That faith obeys, and as you walk forward to receive the word and the promises of God, I decree and declare the word of God, it shall be done. It shall be done like Jesus said on the cross. It is finished. And I want to say to you right now, your mission trip fee, the troubles, the trials, it is finished. Just walk it out by faith. Savali le fa'atuatua. Ai leo le tino mai o mea. Savali talitonu le upo le atua ia te oe. Ua uma, ua maea. You receive it now by faith in Jesus' name. We thank you, Father God, for everyone here this morning that walked out, that stepped out, and those standing in the crowd, that you will do the impossible. Father God, for you are able to do exceedingly and abundantly above all that we ask and think, according to the power and the glory that is in Christ Jesus. We receive it, mātou te talia le whatuatua le nei tai au. E ala le laa, maalanga mai tātou, amene. Shout like you've got it. Say amen. Say, I got it. I receive it. Wa o talia, wa o maua, wa o la iloma. I le whatuatua, I le suafa Yesu, wa o maua. God bless. Turn around and greet somebody else this morning. You may be seated. Malawina ya. Youth boys moldatu lolo from Tunga from Mole. Au fangaluanga moldatu Sauniga from Tunga. Hallelujah. Stay low la langi man finger. Tomo faile tangata faile mirror image surely. Lo fomalanga leo leto. And tatu tele ma faile nga match le 205 benga pe ona tatu fa fonga ma falong longo ilita. Savalinga leo tatu yai. Anga se ngasel kangaka I fai ai. Pulling a brain. If you have hard problems, ankle is now 4 months. If you're having problems with your teeth, you'll go to a different doctor.
If you have issues with your ears, you'll go to a different doctor. Ai vai aku le kauli lo aku ko inga malo makua. E se fo mai ke lu ai. As fulua tau sanga mai le tina. Kasia fo mai inga stulu ai. Fo mai o pa dona lai. Same time e ele tangata o kilonga fine suma lua tau sanga. E kasi ana fo mai ngā alu iai mo le whalotanga. E ele tangata fo mai ngā tau wasto. E le i alu ngi fo mai ngi mata e tasi dawa le tuafa ngā alu iai. E ngi uso sa mai le rato wō o le ofi, paralyzed. E fa mai o rato te tala le tumutumu o le whale. Ai tutu ifo le mai le suafa la veretas. Family, o isi foi kai minga ngua kwa le loku ai kope ke lo suere. Se si e fofo Faasamoa mare. Fai vai la iku foi le suere lo mai. E tasi al fo mai tatu te o ai. Kasi le suafa le pero tatu falonga le tea. Na o Yesu lava le tanto. If somewhere in your testimony is also melo savalinga, I can crack cloud failure. I can guarantee you, ole ka e ngā mani failure ngā, ele ia Yesu. I say, you have made the choice, my fili on your own. This morning, whawhitai mo tātou ainga, tu la ilwala au, tal tolu fu itofua tātou mamana onga. There is only one name. That name that prepared this for you. Onga manatu malalofa yante oi. Le tatu sauni e famanatu neitaya. Hallelujah. Nauta uaile le asole. Tatu sauninga fai ula salu wote. Malinga koloi maka ko fu mafofa. Fasatero Yesu e peneta o litao. He said it is finished without umalongo soifu. Kaka uma la ka uiska ko akua fioki uma. But there is a difference with this person, because on the third day he rose, and that's your living God. Olo tua soifu olo tua manu malo. So se te me ke suru yai. He will always hear you out. Tuna tu sunga tanga loa fa mole te talo fa pa yina la reto. Sunga ki so talo mo fa pa yina le waina le ta. Puno mai lo wa. Thank you, Lord. Mona fai Yesu le whaftai. Ui tangola reto ui tofi. Lana whitalenga i au tau whaia ma whamatunga i ate. Whapea fwoi. Nei po le whatu solona toto. Mona whaia le tauranga. Tātu whalongo i le toi mana o mia se isi tauranga. It's one and complete. Umona tapena. Pawal nei tai ao. Sa ungi laa pe oiluma. Sa vali lunga o wavenga o le tua. Whamanatu malwhewhia nei tai ao. Na manatu mai le tua i ate o e mau. Iwi ia le ri. Whamal mole.
a mo ta ofisi tatu talia fatas. Famalugi tele le tu somalita hao swafu isu. Amen. Louvado
tātou tūlai wharoalo I le tūan nei tai au. O lo tutoil tātou areto malawaina. Can I have the youth girls come and get a second serving of the emblem this morning? Malatua ia merita lo iei whalmai whamalmole. A whine a merita lo iei maotanga singasel ni tai au. Whamalolonga le tua. Se isi foi o lo manau mia e whalua tulu manaonga sumai. A malol tātou ainga wha malosi ni tai au tātou mai tātou te tāpua I mawhane re ina o tātou tua. E nisi o tātou ainga tātou te reo mafuta mana tua I lau te talo. So se tasi lava o watu le nganga pa ia o le tua ia te oil ni tai au. It's by no accident that the Holy Spirit has given you that person's name this morning. Matua foi le. Ona le tua, Pastor Ruby Manofualo. I heard that somebody's passed away in their family. Australia, ya ile nganga fa mese le tua. Nganga fa mafana. Nobody's ever prepared for these things. Oral dato malolosi le li ya le temi o le mafutanga. O sesi o to sea, it's so hard, but ola le tua pe ona dato fa longo le tai. We keep moving forward. He will be there for us. Tai fu tātou wheloa e masi tātou tamaya fu yaval ni tai au. Ro mawalunga pera o ina o masina e a te oil ni tai au le whamarolonga mana le tua malana puipuinga. Ai masi fu i ore tino matutu o tātou e kalesia. Sauni e te lia le ni tai au. A oma ia na mamoli tu leo so whaaftai. Te usu mas tātou pisel team. I also want to welcome this morning le sunga a whaleata. Ia masiana mana mea le tina ia manino au fatal ni tai au. They've joined our church as members. Welcome to the family of God. It's great to have you on board. Ele ongo le ngole kalesia sunga manino ia male tina faleata le faleata male tina ia manino la lala mai tua. It's not because of the name of the church. Ele ongo tatou. But everything is about him and him alone. Pero upole tu al nitao. Yesu lava vi ieleli. Hallelujah. Tasile mele leinga mo mai le pele share mai zivaenga le. Our live stream malunga le YouTube. Oro mata mai au ona le tu al tatu tamata ita ile suma America. Se la to me fia le temi wai ese la to sa. Ese mai tātou lato astona I lasongi. O se mefie fia. So when you're in our sanctuary here, beona ta ua telo taimi tātou te le malanga uma. Au lau vi'i malau tāpua I malau whane ne e lo tua. E veo se whamonianga I lista ngata lae o whea ngai malana ia, whawhita uli malana ia, sami ula le nā taimi amene. Nei tai aola tātou talia. A uma ia ona usu mai tātou pese tā pena e mamoli atu sau whaftai lo atua. La tātou te lia, le swafa o le tua le tamā, le tua le alo, le tua le anganga pa ia. Tātou te lia.
Father, we thank you this Matute, Manatua, and Natai out of my Fonatanga more the committee for Foy. Umona, Yay Balota, Vayaso, Mavai, or Nivas, Folonga, Yatuyai. Fonatanga more to Talo de Tua, Taina Maya, Ona, Mafaltua, Manuia. Matu mo se maftanga fia maleoli olia onga to ton waila o fio. Wala matu tu fatasi le tu ai o pongi lo finanga. Mo atai ao lo maluenga pe matu fa long wai ni tai ao. Sa vali pe luma male fa tu o ngaluenga ya o ele tua. Ete fa soa mai la matu wola male matu fa onga ina. Wale ano no ni nganga faula ina mo oe malo malo. Ma tu la fine amerita e fale mai le tai out mai. Lau fa malo longa mana manisio la wekale sia ma tu te lo mafuta. Ma tu foi pastor Ruby le tai out ma no falo me se foi la ona. O fa muli mai mo le kale sia lo nganga fa mai se. Lo nganga fa ma fa fana. Moni ala o fionga hoi mātou a whanau noa e mātou te surufa ia te oe. E mātou te mawhana whana i le tua. Whaftai te le tu la wha i lau whanau. Le tai ao le tua, e se tasi o lo iei se man onga whapito o mātou te talo. Ai mātou tu nātu pe o ao. Whaftai fo ia whale ata. Mal tinaia manino mal no whaalo, mātou mafuta le tai ao.
La filfilinga e au auna ia te oe le tua e le ona o se e kalesia. A o oe lava. Faamoa mua i le mātou au aunanga. Talo whamanmore whapa ia i taulanga surua ia lau whanau le nei taia. Fo ia tuluvi inga ia te ona lo swafa Isu. Amen, amen. E tātou o lala mai lalo whaafitai. Tuna atu mo rau ino tātou e ipu taulanga le nei taia. Tātou worship team. Oma ia tuna atu le songa asa ngongo o tātou fulfulanga le nei taia. Le ia le He's done so much for me, I cannot tell it all. And if I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Chukuna koma relay. When you heal completely. Chukuna komi more. We see candle and we say, what shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, narekele, narekele mo. Nara, nara, narekele, narekele mo. Uateleme wa ia fire, elema fire ona faamatana ina. Ia faafeta. Tele upu tele fo imanatu, elema fire ona faangangana ina. Ia faafeta. Oyo Jehovah Rapha, lifa amalo longa wa e au maya. Ia faafeta. Ua esi la fielo ni loto. Oyo le mai ole ola pese mai. Ia faafeta. Le asau po ai. Oye awa teleme awa ia faya boa. Ole asau po ai. Moye Come on, church, sing with us.
Shall